Bitcoin pakhat tuna alutna cheng noi somret le pan hi cheng somvel ani lai khan lo le tuk taila ti ngai to ngayam tuna hian e poisa tlem invest khan nakin kum som chong nuwa a hausak tir thei tila invest dungam pai network pai coin kanti he cryptocurrency hian zo no chom siam tani tlem zo invest in nakina min hausak tir thei ngem he video a hin pai network hi kan zir chianga Bitcoin le Ethereum kan ti te honen kan compare nga hausak pui the aniam kan endon nia pai network hi kumsa ni som pakwa khan Stanford atanga graduate ho Dr. Nicholas Kokalis te Chandingo Fem le Vincent McPhilip tan siam choka an tumper chu cryptocurrency 2 an nei thei manro harsa manglawa main thei siam chu ani pai network hi user an pung chakleya cover puma active user 60 million an omme kani 19 million in KYC an complete tone Bitcoin le Ethereum te chu mainan sum le tha power tam takan singa pai network ero chuan share consensus protocol SCP kanti hol tam tak man ngai lawa main chuaka atumane Bitcoin history han en lokila Bitcoin hi sahni pakwak khan launch niya tumain ngatan ma antilwa Bitcoin tak transaction masaber Laszlo Hannis khan coin sikhat kha visa pani lenan amanga tuna chon alhutna chu million tam takani to ani sahni som khan Bitcoin hi 0.1 US dollar verania sahni som pathum khan dollar za akaya sahni som pasari khan dollar sikni akaya asan lai ber kha sahni som nepali khan ania US dollar no khat akaya ni chu India poisa chon noi sum kole pali ani hem mani sahni som khan dollar za man hu Bitcoin kha lo le taila tuna chuan ni hausa to tek viwang tiang chi chuan Ethereum le crypto dang te po ani thau pai network hi tuna an launch towa tuna hian coin pakhat lutna hi dollar khat vel ani ria entinan tuna pai sang khat ilo le lokran ani chuan dollar so ngo dollar za akai chau ni chuan poisa tam takan don ni ma series telve ti sheta tha pai network alo thlina hi crypto exchange lian ho Binance te Coinbase ten an exchange anda le dalawin a shilve bok don ni pai network lo tlin sel theina omve chu crypto tam tak anglo takin pai team te hian system le apps pai manga thil le theina poisa kan man anga man theina tur an siam lenga hemi hian pai coin ni tin kanuna thil tangkhai le inbox si mile tir atum ani pakhatane heng an thil tum an ti lo thing so zel ani chuan pai coin mamona ati sanga alu na po asang chho don ne crypto lo tlena hi user tewang kan ti lo thailo pai lo tlena mutum supporter le pai holder billion tam tak anuma heian marketa apui bok don ne tuna hian marketa an launch chau ania engting nge malanguna akal zel don tuman kan thelewa pai coin hi Bitcoin le Ethereum new generation ani thayengem Bitcoin le Ethereum po aluna tlemte atangin antana risk langam ten an hausak pui ni pai network pui team thatak ten an boy puya community thatak ka omboka alo tin thaina sang taka omve ani kan lo invest a alo lo tling ani chuan lo man thatak kan hunga lo tling lo ani chuan risk lak wama ti kan nia tlemte kan chandon ani me atop nan pai coin le vedu le dan thasi lo tetan WhatsApp group kan siama fi omlewin kan le sak theini adu tan description a khanin WhatsApp link kadanga adu chuan pai coin lo hold vedu ni chuanin WhatsApp group a kha join donia thank you